But I can never give up, I keep trying. You've been there right from the start, you're the one I always turn to. Oh Allah. Assalamu alaikum, me Dr. Muhammad Atif. Ad Rajya ka miyadu miyoti ingato halat wara gosefa. Miyadu migamu ga mitibi verinaki hama khandeligen Islam dinu ga agida taka furwara kantatang hivvardi aharumenga muli mujtama halakolluma makarwari sidruwari ingato reume rawa durala revigen emihum maseka koramunga enda baikam miyadu gawaboga hinga kantatakun emihunga amaltaka basmaga ekantatan hurigotun sabitu wa mumidani miyadu aharumen gawamuga aharumen nan nidijhifa tibebe kanne aharumen komme divessak wes miyadu vi azume gandu kunnan huriha rayitun guligen igeto guligen emmen ekweri kamakiga ekachkiyagen sabitu kamakiga diinuge maguga aharumen fatila sabitu kollam vi sabitu kollafiya mitibi fasigunge coalition vettidan isahita komihun birum filafane shaytanaya wadi kihinetto shaytanaya ki insana magufradda ecche miyadu gawamoga bifennani budukulige kantatan igeto amuwa mundatan aharumenna mifennani islam diinuga magan migawamoga tibi zuwanu rujuwa mundatan mi ekavismana garnu ga taraggiya mustaqbal mikiyani ekavis akure lielafa e hisabu ga kurang hadalamun fudigenennu miyadu migawamuga tibi wedinga bekan ekavismana garnu ramzu kureveni hisabu ga ingeto digital gota namaves me duniya ga science a technology ang ekavismana garnu fenani ekka wanta kamuge ingeto warugada hekitaka daliluta sabituwe duniya kuriyara mundaburu ingilabege gotuga miyadu zuwanunan ingeto balali komme dimakum fenani science a technology kuriyaramun annatan namaves migawamuga metibi fasigunge coalitionakun mi masike kurani dive higawamuga eteke zuwanu fuduhunna sifanga teriya wadda aharumenga lola bolan ekudinga mama kafa bodu bebe mim waruge umuruge mihunge lola bola gayang lade foteneti arwa dama wattala kambalita kenhe magumatiga dama emihunan aniya kuruma aharumenga darinnan aharumenga mayegge bafegge bura masekatun bala boduko tarbiyatuko gawmattaka hidumek kurang aharumenga di matibari kurumattaka aharumen ingeto migamuga mi nerunu darin aharumen mi neruni kiye migamu halakolla karenu migamuga ingeto rayitunna mi waton salamatuge asseriyaka gendiumattaka mi insana duniye fonuwavi Allahuge halifaga gotuga ena hitangeri hagotakan ule karenu miyadu aharumenna mifennani migamuga miya nuba sumpa coalition naki bodetti mujurimun taken evvegen fadafa coalition ekkan miyadu ingeto migamuga budidina christian dina ingeto fursaddi mifada fikurtan faituruma maseke kura mihun ekura masekateken huttumakan emihunakan hivvare nudibe namaves miyadu mifennani islam dina agidaya ingeto mulin hilafu kadatta aharumege teria feturuma maseke kuruman hivvaru detan ekandatan huttuma nukunna mihunaki terroristuna harukari fikuru mihunna adi gaanuna hilafuwa mihukamuga hedumattaka mikandatan huttuwanje mi komme divehi rayitegge dini fardi wajibe miyadumyo sarkaraki ingeto magsaden manzile ne ebure wahutanik sarkare mi sarkaruge isveriyeke kotuga raisul jumhuriya ganamuga mihuri ibrahim solih waki enayan balari evves dimalakun ena damvi ingeto dimale negi ena mulin confuse furimi ena kannege ena damvi dimale ena ei sikhi daira kam ga bes dini adi ijtimai daira kam ga bes adi siyasi adi bainalagwami daira kam ga bes adi bohya wahi kama divihiraje umrani taragi kam ga bes ena kannege ena damvi dimale kihretto damvi dibaingeni emihum minukuti odigandegga e odigadu fedifawani e odigandan ara mitibi ingeto e odigaduga hungani hifan demihun efratuga mihuri MDP ge leaderu Muhammad Nashidu Karafa Muhammad Nashidu ena ki duniyage forum takuga ingeto kiti rasula en hajujaha Allahuge ingeto me revelation of Allah adi me sayings of prophet hadith ei gabul nukorebe ingeto echige gotuga efada ngena wahda kafa enun narration en hoden jere kamang ena wakala to adu fulafa den kihneto salamatu gamaga essere ngaharume migamu gengos debeni ena ekkolun hunganu effarata damale aruga aneffaratuga miwoti baguri baddagen Ibrahim Solihu